Uba Charles Mangar MLA kamauti loong utan kejung terang ke bakrau nak benta ban pelong ki babun ki benta jong ka ba umniam me ke longkum kita ke jika jong kai pertai ke pau nam be ke banser kring spun ki nong jong kai pertai nak ka we ke jela be ke net jong ka ba umniam ke ba hab apa ka mahati constituency hag jine juri be ka ba umniam kata ka de hadin bla de ban pli pa ba ek tamasa amur falcon ba arsni ya ka bala pelong da group hang lang tourism promoting society haringkat ka jine tri lang ba ka 7 hot production kelas dang mentagas ni hamadan kashnong tengam riboy ya ketika masa amur falcon tau Dr. Celestian Lingdo Chiving kasurkar jela kum kongsan haringkat kajingdan uba Charles Mengar MLA Mahuti Abilash Baranwal Deputy Commissioner Keriboy kinangalam shinong kashnat right tersul lembat kiwe jong kashnong Gas jongi Dr. Bom kumjuru bau DC te ngilawan pe ye gani kawa ringkat bat ki nongkit kam jong ka grup hanglang tourism promoting society hakaba ngidon gajing temu ban penlong ye gani kawa kum ka fish sanctuary te gawa ka ba itenat pi ijal ga jong ki kmat sesiliang kedon gasnong bersik sesiliang kedon gasnong maurthut bat hakani kawa pi gajing khuj jong gani kawa nangta kabaan nangta ngi iba kajing he jong ni ka thui hang ni ke bala dang iyo ban bu tang de kini ki ling ke baret ro mah kelalong ko ke jaka jongok kai ke be itenan te kajing pelong ye ke festival kata ke de kajing temu kamut dang kajing lek kemen kumala keren meneh te kajing pelong ye ke festival ke de ke promotion ya ke tourism dan ne ban promote ya ke tourism spot te hang ni mentang idon bat ngi sukmen banakal yang jong disiru la shimkia ne ke kam bat ye ke kam hi ngin kalau ikat bala ingin persang ban ya syakmat ban penkre igi DPR ba kiwe jeng don kam nak benta ban wara ke tourism spot nak benta ke jing mentoi jong ki pai ba no snong jong dong ke than ke jong hi bar koi te ki don ki jaka ki bobon ko molo ong mane ketiga hajarong ni maurthut ke don ke viewpoint ke internet ni i ke ke tem tersola ne ke terso bali but hang ni ha ke snong maurthut hi ke don ke krem lembet ke don ke ksai bat kidon ki mauksing bat kum ta ter ki jaka ke internet adu tak ta ti ke jing pelong ini ke festival ngai skam ba kanon ra sisa ya ke jing mentoi na ke benta ki pai ba nong song snong ya selesai la sisngi dangi la don le se mo ban pelong tourism spot ikani ki pai ba ki layo ban bu ki dukan ki layo ki yo kam yo jam hang ni ban yarap ban tre hang ni kalong ke jing mentoi nam ta ki pai ba nong song snong te ni ke jing tmo na kaliang jonga ko mu MLA jong ni ke than ban gentiu ya ke kam jong kai perthai ke sin ke ban kong ke bangi persang ke bang ngimpat judan menoru hapo ke konsensi ke jongi dengan ngai skam ba kumba chief minister jongi ngilade ban yekren ke por bat hapo house assembly rong la kren ke por dina kaliang ke jong chief minister u I sim ban ya syakmat ikni ke kam te ngadon ke jingkan ban baskam I believe in the leadership of our chief minister Shri Conrad Sangma. He'll do something regarding the fish fishery, regarding the tourist spot. We have so many beautiful places in my constituency. I believe under the leadership of Conrad Sangma, we can promote the tourism in this area. Ngadon kejingat ke baskamba, laka leadership kejingat lam jong Conrad Sangma ringkat u tourism minister ngilak ban lai ye kene kedong katan ke jongi kubesibon. Saya ke program kebangsaan adu ingka jangwit adu lasai na IT no saki IT saki food yang kena ke festival naka Skills Kibalajit support semua mana po structures. So once again,
jongka Bro Hanglang Tourism Promoting. Remember. Nakal paro ya baro khandai tali ki ban. Bane. Yang sedia. Eh, lek mah.